Kardom pini birtar jikta pini prime time news than bang pineli imoni teron pi. Aprang si birtang ton pen chipajir midam de aprang birtang kung pi arjikta. Fuloni constituency arlo bonghom thari along RCC adolong patang desi parjab krak rat kacheleng kisung. Meghalaya along bangchok kachong dadamatuk ng kibe. Dhenta Ghat Ronghan Towar Kithom Kachikok along Kido Mount Valley Academy Tomon Kapahino. Birtang kung PRG kada pik putot birtang ton pen chipajir midam sinang. Bonghom Thari polling station ang kang along Kido kakuti kro la pensar the kro arong ada Kido nadulong non anta patangte. Fuloni constituency angkang Bonghom Thari polling station kiparlo kakuti kro la pensar theko rongni ada kidon adolong non anta ki patang tidan ajok rat kacheleng kisungna pinpur me labangso RCC adolong laki XMLA Bidya Singh Ingleng MLA scheme ningkan surini ra krepola pen ningkan surini ra kretok aphaman ahut penlo hata kido aradatum la energy dingkoi api anta ki patang tidan adolong non kido bom BJP sarkar aphan nang patang pipo pusi chuning report. News Text Report, News 24, Karbi Anglong. Korkanthi constituency ke parlo Dhenta Ghat along ke do Mount Valley Academy tomon ke the ajok ahem tomon pon at pusi birta nang pale. Dhenta Ghat along ke do lo Charlie ahem ronghang tinyali along ke do Mount Valley Academy ke damtang ni phai krep pop lining kan surini ra inkoi arni Tili por pahini ra ajiti malong tumon parting penajok pang solo Charlie ahem ta kaino mate tumon pon at pusi birta nang pale. Lesi hadak lo ka Charlie dun lapen osumar ke padunatum kaning ri athe lockdown kang kirle ing pulote Charlie bom osumar aphan ke nahok thepik anlo pusi ning jerinti. Athe bangso alo Charlie ahem puthot kasemar to japhan penang an ajak kiding nang ji pusi ning jepon. Dhenta Ghat pen birta pangdakpon Prensing Kiso News 24 Karbi Anglong. Bitung Rengthama constituency amunit bangtrok atum Meghalaya Assam query pen nang kibe. Det pi arlo lockdown kido ko ajok di mahasa tung mati Karbi Anglong lepen Meghalaya ahoy along kido Assam query tame men inkir nang koklo. Lasi bangso query along kido bang pharo kachong dat amulok atum kicholong le kijunong le akisung chuchak nang lo. Kicholong le kitita do thuji puchamatha si Karbi Anglong Autonomous Council ACM tuliram ronghang a constituency amunit atum ta pini khironi adung an keng pen kiwang nang pali alam arjulong si khironi police atum jetong dunlo lapen medical asat lang NC ahem pachadam toilo. Kay ki hem arlo kido werjap hanta than paredun. Khironi pen berta pangdakpon Mohon Teron News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lapuan si kang toniklo tumi thakmi Kardom.